više, Boga mi istupova. Pavle Baradinčev, poznatiji kao Paja Čiba. Srđan Čopić. Gostim inspirator, demotivator. Tomislav Ratković. Prijatelj, velik drug, moj kum. Koji se bavi proizvodnjom jaja, to ne znači da je jaja. Lidija Bojović. Bolja polovina Pululice Bojović. Rudolf Kucin. Čovjek koji je branio 40 godina. Izabela Juhas, Erzika. Vladimir Ivančev. Sada kažem drugo, moj brat. Verko Dionaš. Neko je ovo tebe uraš. Vesna Banjac. Igor Kirti. Bivši jedan od trojice predsjednika opština koji su na ovoj listi, Milovan Baštovanov. Sad mi je rekao, možda i budući. Srđan Pajić Pepin. Vidio sam ga tu. Nadam se da ga nije zavaralo hladno vino. Goran Dimitrijević, uzoran poljoprivrednik iz Beograda. Vlastimir Radić. Drugar zastupnik u domu Sveti Vasilij. Jasmina Belić. Lepša snaga liste. Poznatija kao supruga nekadašnjih predsjednika opštine. Dragana Belića. Čovjek koji je u najtežem trenutku bio predsjednik opštine u 92. godine kada je opština Novi Bečej bila jedna od retkih, kako se ne vara, dve možda je svega bilo opozicione opštine u tadašnjoj Srbiji. Sandra Knežević, ovdje ošutaka. Znanje i hrabrost i energija. Stenica Štetin, pardon, Savica Štetin.
a ne štale, koje je, nažalost, ubišla Srbiju. Sa nama je tu još i Maja Ljubojević, koja, nažalost, evo, nije mogla danas da dođe. Ona je postala majka pre par meseci, tako da ima lepih obaveza. Evo, tu je tim koji bi trebalo da u narednom periodu napravi promenu u opštini Novi Bečej. To je tim u koji ja izuzetno verujem i to je tim koji zbilja ima i energiju, i hrabrost, i snagu. Posle svega ovo što je do sada rečeno i što su rekli moji prijatelji, teško je reći nešto interesantno, nešto novo. Predizborna je kampanja. Napravio sam podsjetnik upravo zbog tog razloga što sam u prethodnom periodu rekao da bojim se da me malo ne ponesu emocije, pa čisto da imam šta sam hteo da vam kažem. Predizborna kampanja je i sigurno očekujete da se poredimo i rimerimo sa ostalim kandidatima. Međutim, niti mi je namera da se sa nekim merim, niti da se sa makrakim poredim. Želim samo da vas podsjetim. Rođen sam u Vranjevu i Vranjevčan sam. Moji su Vranjevčani skoro 300 godina. Za Vranjevčane se kaže da često puta neće ni kako oni hoće. Ali po čemu je karakteristično Vranjevo? U Vranjevu se zna, u našem kraju nije običaj da se hvališ tako što ćeš kuditi druge. I u Vranjevu se zna da ponašanje dolazi od porodice i da svako nije naučen i obrazovan da se lepo ponaša, nego se to zove domaće vaspitanje. Šta reći u prethodnom periodu o tima koji da li baš imaju domaće vaspitanje ili ga nemaju? Ako si nešto dobro uradio, ako si kvalitetan, treba da te hvale drugi, a ne da samog sebe hvališ. Želim samo da vas podsjetim, a vi ćete porediti, hvaliti ili kuditi. Nije opština Novi Bečej dobila za vreme mog mandata sijaset priznanja nacionalnih i evropskih, pljujući prethodnu vlast, nego je zasukala rukave i pokazala da može bolje. Da može da reši i iznošenje smeća i javnu rasvetu i da otvori fabriku i da asfaltira i da sredi crkve, škole. Verujte mi, mogu bi ovako do sutra da vam nabrajam šta se sve u prethodnom periodu uradilo. Takođe moram da podsjetim da smo davali zemlju našim paorima redovno, zakonski na licitacijama i nismo dozvolili da je tajkuni uzimaju. Nisam se ja žalio na državu, na tajkune i na prethodnu vlast, nego sam okupio paore i zajedno sa njima pomogao im da otkupe zemlju od takozvanih tajkuna. Ni dan danas ja ne zameram što moje ideje kradu i prisvajaju, ali mi je jako krivo i žao što nemaju svoje, a kada će ih imati ako ne sad. Što se tiče nipodaštavanja, svega onog što smo uradili u prethodnom periodu, neko je nekad davno rekao, najviše vas ogovaraju, pljuju i nipodaštavaju oni koji su vam najviše dužni. Vi sami procenite koliko je prethodna vlast nedužna. Kako sam rekao u prethodnim rečenicama, sve to dolazi od kuće, od domaćeg vaspitanja. Vi ćete porediti kako je sada, a ja ću vas samo podsjetiti. Opštinom vlada lični interes, sujeta, osveta i, nažalost, strah. Strah da se zbog javnog iznošenja neslaganja sa politikom vlasti
izgubi i ono malo što je ostalo, a to je posao, stipendija ili neka mala sitna korist. U srećnim i razvijenim društvima vlast se plaši naroda, a u nesrećnim se narod plaši vlasti. Zapitajmo se onda u kakvom društvu živimo. Zli jezici govore kako sam otišao u Novi Sad i ostavio opštinu Novi Bečej. Nisam ja nikog ostavio, nego sam pokušao da sa višeg nivoa vlasti pomognem opštini, što sam u početku i uspešno činio. Odvojilo su se